Ndugu yangu, unajua nini? Wacha leo ni kuibia siri ya kwamba kwenye maisha inakupasa uelewe na ujifunze kitu kimoja. Siku zote haupaswi kuwa mbinafsi, haupaswi kuwa mtu wa kujiona, kwa maana ubinafsi na kujiona ni vazi la shetani. Siku zote unapaswa uwe mtu mwenye kujua thamani ya kila mtu, mtu mwenye kuwa na heshima, mtu mwenye kuwa na adabu, mtu mwenye kuwa na hekima, mtu mwenye kuthamini kila mtu aliye mbele ya macho yako. Haijalishi una hali gani, haijalishi una wadhifa kiasi gani, haijalishi una pesa kiasi gani. Ukiwa na vazi la kimalaika, siku zote utaheshimu kila mtu, utamthamini kila mtu, utakuwa na adabu, utakuwa na busara, utajua na hekima kwa kila mtu. Hilo ndio vazi la kimalaika. Hebu livue leo vazi la kishetani, ubinafsi na kujiona. Unajua nini? Jua jinsi ya kuishi na watu, kikubwa akili na moyo. Hivyo